Hello ladies and gentlemen, this is Afrimax Show again. Twongeye twagarutse inshuti zacu, turabibutsa cyane yuko kugira ngo mukomeze kubana natwe no gukanda like, share ndetse na subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Ndetse habaye hari igitekerezo cyangwa icyifuzo, nta handi ni hasi muri comment tukomeza kubana. Mbere na mbere tubanje kubashimira ukuntu mukomeza kubana natwe, mukora like, share ndetse na subscribe, tubashishikariza gukomeza kubana natwe buri munsi. Uyu munsi bakibaza ngo noneho nkuzaniye iki? Uyu munsi noneho ni uburyohe gusa, kuko nakugiriye kure mugira mu mateka y'abami bategetse u Rwanda. Uyu munsi nkuzaniye urutonde rwabo, so gake gake Afrimax tugenda tuguhereza gake gake, utahano kugenda twitonze tuguhereza umwami n'amateka ye yimbitse ubuzima bwe. Gusa uyu munsi tugiye kuguhereza urutonde rw'abo bami ndetse n'igihe bayoboye. Twihuse turasanga mu 1191 kugera mu 1124 hayoboye umwami Gihanga Ngoma Ijana. Uyu ni umwami wahanze u Rwanda. Mu 1124 kugera mu 1157 aha niho haje kuyobora umwami Kanyarwanda Gahima. Ku mwanya wa gatatu haje kujyaho Yuhi wa mbere Musindi wategetse mu 1157 kugera mu 1180. Nyuma aje gutanga niho hahise hayobora umwami Ndahiro wa mbere Ruyange kuva mu 1180 kugera 1113. Ku mwanya wa gatanu hayoboye umwami Ndoba, yahereye mu 1213 kugera 1246. Haza gukomeza umwami Samembe, yayoboye ahayinga mu 1246 kugera mu 1279. Yaje gusimburwa na Nsoro wa mbere Samukondo, wayoboye mu 1279 kugera mu 1312. Nyuma aza gusimburwa n'uwitwa Ruganzu wa mbere Bwimba, wayoboye mu 1312 kugera mu 1345. Avuyeho haje kwima umwami Kirima wa mbere Rugwe. Uyu ni umwami nawe wayoboye ahasaga mu 1345 kugera mu 1378. Nyuma niho yaje kuvaho, haza kujyaho Kigeli wa mbere Ukobanya, wayoboye mu 1378 kugera mu 1411. Haza gukomeza Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere, wayoboye mu 1411 kugera mu 1444. Haza gukomeza Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri, wayoboye kuva nawe aho Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere yagarukiye. Nubwo ni ukuvuga ngo ni kuva mu 1444 kugera mu 1477. Nyuma haje kwima umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare, aza gukomeza nawe kuva mu 1477 kugera mu 1510. Akomeza Ruganzu wa kabiri Ndori, wayoboye kuva mu 1510 kugera mu 1543. Haza gukomeza Mutara wa mbere Nsoro wa mbere Semugeshi. Uyu ni umwami wayoboye ahayinga mu 1543 kugera mu 1546. Aza gusimburwa na Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Uyu yakomerejeho Mutara wa mbere Nsoro wa mbere yaragejeje, no kuvuga ngo ni mu 1576 kugera mu 1609. Haza gukomeza Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura. Uyu yakomeje kuva mu 1609 kugera mu 1642. Nyuma haza gukomeza
Yuhi wa gatatu Mazimpaka uyu nawe yayoboye kuva mu 1442 kugera mu 1675. Hakaza Cyilima wa kabiri Rujugira, uyu nawe yayoboye kuva mu 1675 kugera mu 1708. Ndetse na Kigeli wa gatatu Ndabarasa yayoboye nawe kuva mu 1708 kugera mu 1741. Gusa kuri uru rutonde n'ubundi turasangaho uwitwa Karemera Rwaka, gusa kuri uru rutonde ntabwo bakunda kumugaragaza cyane kuko yabaye umusigarira wa Ndabarasa igihe yari arwaye amakaburi. Dukomeje ku mwanya wa 21 ubwo hari Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo, uyu nawe yayoboye kuva mu 1741 kugera mu 1746. Aza n'ubundi Yuhi wa kane Gahindiro, nawe yayoboye kuva mu 1792 kugera mu 1802. Aza gukomeza n'ubundi umwami Mutara wa kabiri Rwogera, uyu Rwogera yayoboye kuva mu 1830 kugera mu 1853. Hakaza undi mwami Kigeli wa kane Rwabugiri wayoboye kuva mu 1853 kugera mu 1895. Hakaza na Mibambwe wa kane Rutarindwa, uyu yayoboye kuva mu 1895 kugera 1895. Ndetse uyu mwami bigaragara cyane yuko uyu nguyu ari nawe mwami wakorewe kudeta agakurwaho bitunguranye. Ndetse hahita hakomeza uwitwa Yuhi wa kane Musinga wayoboye kuva mu 1855 kugera mu 1931. Hakaza n'undi Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ndetse kuri uru rutonde haza umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yayoboye kuva mu 1959 kugera mu 1860. Uyu nawe umwami wa nyuma wategetse u Rwanda, ahita hajyaho icyo twita repubulika havuyeho ingoma ya cyami. So urwo rwari urutonde rw'abami bagiye bategeka u Rwanda n'igihe bagiye bayobora. Gusa ntago uko bakurikirana, ariko umwe yagiye avaho undi ajyaho akomeza aho yarageze, ni kuri bamwe na bamwe. Gusa tubashimira ukuntu mukomeza kubana natwe. Ubutaha mu kiganiro cyacu cy'ubutaha nta kindi ni ukujya kuri buri mwami tukaguhereza amateka yimbitse mu mibereho ye ndetse no mu mitegekere ye, dukomeza tubana. Tugushimira ukuntu ukomeza